Oke teman-teman, kita joget-joget dulu ya. Nanti yang seru-seru di belakang. Tarik mang. Weh, jangan dorong dong, kan jatuh tuh. Aduh, jatuh lagi nih. Iya enak. Sekali lagi dan aduh, jatuh dah gue. Woi waduh, tolongin dong. Lu malah asik aja nih joget-joget mulu. Tolongin dulu. Iya nih Badut, awas ya. Kalau nggak nolongin ntar gue kasih cilok nih. Aduh, yuk ganti main petak umpet aja yuk lah. Main joget-joget malah jatuh doang. Permainan dimulai. Kamu jaga. Udah lu jaga, tutup ya matanya ya. Awas jangan ngintip. Udah sih lu sono pada ngumpet. Gue mulai hitung nih, malah joget-joget. Get ready for this. Come on, Bobby Jamie. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Lah, gue ngitungnya sampai berapa ya? Nyampe 100 nih. Lanjut aja ngitungnya ah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, tuh bocah ngumpet depan gua. Ya ketahuan lah di situ lah. Woi, jangan di situ, woi. Nah. Udah belum, weh? Udah belum? Ngumpet di sini nih yang paling aman nih kayaknya nih, nggak bakalan ketahuan nih. Gua ngumpet paling jauh, nggak bakalan ketahuan. Lah iya ya, kenapa gua ngumpet di sini? Deket amat, bakalan ketahuan nih. Udah ya, udah semua. Udah nih, gua cari nih satu-satu, gua tangkepin nih. Waduh, dia kesini duluan. Aduh, gimana nih? Pada di mana sih ini? Ngumpet jauh-jauh amat. Kan jadi capek gua nyarinya. Aduh, kemana ini ya? Ngumpet itu kali di pohon. Nah, oh nggak ada. Ngesono coba ah. Nah, itu siapa tuh? Kuning-kuning tuh. Iya lo ketangkap yuk. Ayo lo. Sini. Ya elah, lu lihat aja sih. Iya, gue ikut nih. Lah, ngapain lu joget-joget? Sono lu, di tiang lu. Awas lu kabur ya. Sini aja lu ya. Gue nyari lagi temen lu si botak. Mana nih temen lu yang satu nih? Gue cari sampai ketemu nih. Ya. Nah. Ini bocah lu ngapain ngumpet di sini? Ya langsung ketahuan lagi ikut yuk. Lu temenin lu. Temen lu tuh. Tuh. Lihat tuh udah ketangkap kan? Lu joget-joget juga ini. Lu diam di situ ya. Ya dia malah pelukan ah, bodo amat ah. Kayaknya gua aman nih. Ketemu temu asik. Nah temen lu yang satu kemana? Lu di sini ya, di sini aja lu berdua lu, jangan kemana-mana. Jagain tuh tiang, awas jatuh tiangnya. Gua nyari dulu temen lu yang satu. Biasaan nih temen gue yang satu ini si siapa itu namanya? Si Badut apa ya? Gue cari nih. Nah, gue lihat tuh di sana tuh, bawah pohon pisang. Nah, kagak ada. Mana dia ya? Wek. Kasihan bener dia nyari gua gak ketemu-temu. Awas aja nah kalau ketemu, gua tangkap, gua iket nih. Mana ya? Itu apa tuh? Ada suara apa tuh? Nah tuh. Ayo lu kemana lu? Awas lu. Ayo. Lari lu tuh jangan amat larinya tong. Kemana sih ngumpet begitu ngusruk ya? Sini, lu udah kenal lu. Awas mau kemana? Sini aja. Lu gimana sih? Ini mau kemana lagi? Jangan jauh-jauh. Tahu udah. Nah kan, udah nyerah tuh. Payah si ondel nih. Gimana sih?
Pedak umpet masa ngambek. Ah, gua samperin juga nih. Oh, kesini juga lo. Nah, kena lo. Udah lo, sini lo. Jangan kemana-mana. Bareng nih ngumpul sama temen lo. Kita joget-joget aja udah. Tarik, Ses. Semongko. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum.